iyang okay po ni Ponarakso kala ko kon POHNPEI wan kinsanan kon ko wan kulikan nanalak nan kanyai wan ke yung kapna wan ke karyang kapna wan ke speaker o yung amusong ko kusanit kan koros wan ke isong ko pung labalap o yung amusong ko pung kan koros wan ke sab marap chonway POHNPEI unsak yang akit takan mas lagi kan and POHNPEI sangat cepeng lab lelang ka pengabarangan Ranwat buka program ni Usuhn Rahn beliau baca na station buat KPC iragai makonang way pakonan kan mangi. Arian so maukset bang kasabul baron church ong Lieutenant Konsaka buat kaselata iragai bawiyawi tembak kunuyawi nan Battalion Fire and Rescue. Kamu yang so Muhammad. Kalaan Lieutenant Makarali Koryo. Mawai babil baca onjo sekarang wow kan met ciamer. Ab melel wan mas sama jail coach. Tame men ser ranach me ye Battalion Fire. Ran watch men ser chat the kapesa moment kisinjay o lul o wiya ben tatongkan nakap apol o kachikala kapal pensinjay. Ay ros silu me men wiyang chorus kayo me fire triangle dapat fire triangle koryaw sangan lulita kay men Kasilu fire response the apolban lulita. Kayo may fire triangle. So on element silu the song silu makin patch pano yatak sinyay. Kayo may fuel may wo song boros makak lulita. Karasaba merasong juga taropo plastic gasoline kerosene the song jekan makak mangay lulita. O beliau yen may heat me wo karakar o oxygen ang taksinyay o song silu bukas makin patch pano o wiya taksinyay ma soja pachong nan me silu watch ma soja fuel soja sinyay ma soja heat oxygen soja sinyay ariya kan me silu patch pano wiya taksinyay koryao songan luluta kay mabiya ya luluta stosa sap kit macet tekas te hunis watkan orang watchman sercet me ye lulutan en pilsan salong we pokon me song kan me ken mangai lulutan me ye me ni ye juga lijab me yawi kita oil based paint o imuyas te juga matakan o soja tatawang ko wuni and peresang longan much the termite and pilsansan me jojo jampas te nan POHNPEI me uyawi kita songan tupso bukach me ken mangay lulita me bambil waksang cement jab kasilu me ye fire response uyaban apol ban lulita and pilsansan me fire truck te stosan ka kun sinyay me uya utatok ni palwatch makin kak wa pil me min wan kalan isukki lemaisak o stosa watch ni ansa me kin komorta a waksang stosa jekan a soja kin komorta cha chang ni ansa watch akin anana air brake pressure the angan brake and kak pressure up kota len ni 1 psi isisak kota o te me paminan 1 minute teriau dekat sebelah o buan kapil mawang bui pokon imen wolianti palwatch o beku koros and yang jek mau ajail fire right train kan me ye paipen out of fire drone kan esan sal me mia jawa sama uj pil kitemala fire drone kan anaramas uj o song je kan da karon boela tatok ong fire right train kan o kalangan babil kobreyong perancat dan matahari ko kalangan komoy Lieutenant Konsaka amon an sukset pam paculangan an watapan police blotter kasi leta irailakan maristate sang nilimaw olen ni sa kawin siyong watch siyong bungan of job
Nilimau ye Israel kan ma arrested Leilani Lawrence arrested ki sukau cincang aku orang nansa ponelong webokon Sabit Yoma pila arrested ki sukau cincang aku orang nansa ponelong webokon Michael Shartis arrested ki chungala sa kongwai mi pali chapun sa kongwai o chang aku orang nansa ponelong webokon onian sa woche pil chungala sa kongwai wasa silip ponelong webokon Rastamatli pila arrested ki chungala sa kongwai o wasa silip ponelong webokon Ni wano ye Israel kan me baca wan arrested la pancho Lemuel arrested ki kawanabek one son Norman arrested ki kawanabek James Peter arrested ki chungala sa kongwai wasa silip ponelong webokon Ned Leonard arrested ki chungala sa kongwai wasa silip ponelong webokon Valerio Caven arrested ki chungala sa kongwai wasa silip ponelong webokon Ni walu ye Israel kan me arrested Paul Joachim arrested ki wiayang aramas incident popo aramas men me soche an ku pung en muitata wiya incident popo Chamberlain Eliam arrested ki chungala sa kongwai wasa silipon elong webokon Marsa Solomon arrested ki sukau chin chang aku waran na sa pon elong webokon Ni tuang sompung wach ye Israel kan ma arrested Ronnie Norman arrested ki sai kata menigam machuk me socho muy aramasan ka sai Redner Paul pil arrested ki sai kata machuk te meniga me socho muy aramasan sai kata nan Wayne Pombe Ni ye sakin sompung wach ye Israel kan ma arrested Brian Ringland arrested ki kawanabak KR Torres arrested ki mi pali chapun sa kongwai o changa ko ran sa pon ng webokon niyan so o chapil sukau chin changa ko ran sa pon ng webokon Mario Kilang arrested ki pil mi pali chapun sa kongwai o wasa sili pon ng webokon Ni isa kayo ang sompung watch ye Israel ma arrested Carly Chani arrested ki kawanapek Burley Chani arrested ki kawanapek o pilchungal sa kongwai panang insombar Lancaster Etse arrested ki mi pali chapun sa kongwai o changa ko waranan sa ponelong webokon niyan sa woche pilsukau chin changa ko waranan sa ponelong webokon Billy Joseph pil arrested ki mi pali chapun sa kongwai changa ko waranan sa ponelong webokon niyan sa woche pilsukau chin changa ko waranan sa ponelong webokon Brontan Lusama arrested ki kawanapek Alfred Alens arrested ki kawanapek o ye Israel kan ma arrested sang nilimau o leleton ye sa kayo sompung watch Imen Ulianti palien kakalaka kusunet o blew ya pekpek ong ni program apchen pacholaro sa pachawan peki Irailangan macungalan ki stosa mamimi po na nangway pa kan maular irailang kachin kamagat stosa pakach pwete karampa changan waranan sa po na nangway pa kan mon paliyang kakalak kusunet o EPA ban buyayang buyabang kusunet mesansan nan pompe paliriyawat kamel pukawan apapali makalagal sapul macayal karusian hima kareta pagpakuyawi ang karusian masapul man ki robot sto sapukach irailan kachin ko mararataw kachin kamagit puki miyak kasantiyu ma police o irai chonto to kini pi kan pang kamagit sang sto sakan po na muna pan yawi pagpakuyawi ang wipon ira mepil sansal sang ran lieutenant konsaka mepit abolpen lulutani makan pagpakpiluyawi ang wipon puki anso utan Ran pukach kun karakar ainin karakar taulul kecil uya wana cil kap puk cil angka kapali sangkan mebangkan kareta kesini imen beliau pekmangki o peki range way pekon kumainakan macam mamal case kan kun paco range pak coco sama mamal case kan kun pantalang puegi apol bang case kan korasan kap mangi menan sombong weu case kun karian riyopki kun arrested nan register nan sombong weu so macam mga yung police
Mer napadira kais pukas penkap kaprotong promail mesansan. Ma kumail pananane sabno mobil kais kan mail mangi tame wiuyawi mie paliriau kumail kakkacin call palisilu palian patrol mai bang call telepon number silu riau sero walu wano silu palian admin mapkoki palian case management mai bang kacin call telepon number lemau silu o mai bil call palian detektif tiralakan makan rabagit tiapan makan parata yei number silu riau sero silu isu pai ameni robo pukach makanya ngan san yang chonway sam palian program ni Usuhn Rahn ap melel palian Department of Public Safety mailang kachin mangi sa pilpagpagija sa mai sawas nono bapa kan chonway yung sak kachin sawas pene o apali irakan makin sapay rong eu kalap puwete yang child me coach me kapan ngan sa child way watch may ni chemech kalangan kubur karusen era rachwan kala